жакшылыктын ачкычы болгон кылган сооп иштери же намазга болгон сүйүүсү адамзаттын баарын таң калтырган. Аннаху талаба мин маулаху ва дуауху ан яджала лаху насибан фи салати фил кабри ба'да маутих. Жакшылыктын ачкычы болуп, дайым Кудайдан сураганда байлык бер, бийлик бер, мансап бер, мандат бер эмес. О Раббим, өлгөнүмдөн кийин кабырда да намаз берчи деп, намазга болгон сүйүүсү ашынган экинчи бир табийиндин өмүр баянын айтам. Атадри мен хуа? Бул, о Раббим, өлгөндөн кийин кабырда да мага намаз окууга мүмкүнчүлүк бер деп, намазга болгон сүйүүсү менен адамзат тарыхын таң калтырган улуу инсан ким? İnnehu tabi'iyyil jalil. Bul ulu tabi'in Sabit ibn el-Banani. Sabit el-Banani. Atı Sabit eken. Zalikumur racul allazi qala fiki Bakr ibn Abdullah men arada en yanzura ila a'bad ahli zamanih falyanzur ila Sabit el-Banani fema adrakna allazi huwa a'bad minhu. Bakr ibn Abdullah degen aytat bul kişi tuuralı. Kimde kim en öz zamanının ibadetköy, Kudayga köp namaz okugan pendesin körgüsü kelse, anda al Sabit ibn el-Banani'ge karasın. Fama adrakna allazi huwa a'bada minhu. Biz barımız uşul zamandağı, oşol kılımdağı adamlar barımız birigüvem bul kişi kılgan ibadatına jetpedik deydi. Bul en ibadetköy namazında, başkasında Kudayga kulçuluk kılıuda aldığını adam salbagan adam ele deydi. Başka bir zamandaşı bul kişi jönünde aytat. Rubbama meşayna ma Sabitil Banani fala yamurru bi masjidin illa dakhala fasalla fihi. Biz Sabit menen jolda baratan saparga çıksak, kay jerde mescit tuş kelbesini toktop, kirip namaz okup çıgat ele deydi. Wa yaqulu anhu dağı başka bir mınday deydi. Sami'tu Sabiten yad'ullaha feyekul. Men bul Sabittin Kudaydan suraganını uqqam deydi. Duasında suraptır. Duasında emre deyiptir. Allahumma in kunta atayta ahadan min halkika yusalli laka fi qabrih fa'atini zalik. O Rabbim, eğer adam atadan beri kıyamatqa çeyin jaratkan adamların arasında kabırda dağı ibadat kılıudu bir adamga мүмкүнчүлүк kılıp bergen bolsan, oşol мүмкүнчүлүктү maňa ber dep suraptır. İbadatka, namazga olgan sүйүүsүнүн ayынан, o Rabbim, eğer bir adamga kabırda ibadat kılууга мүмкүнчүлүк berseň, oşol мүмкүнчүлүктү maňa bergin, ölgöndөн kийин de namaz okuyun deyt eken. Biz kede tirүүlөр, kede айтсаң баары эле негатив болуп кеткендей башка болгондой болот. Бирок чындыгында biz ушулар эңсегендин баарын эңсейбиз. Чындыгында biz эртең кыяматта, ya Rasulallah, bular sana жақын болған, senin zamandашың болған, bularga караганда bizdi жакшыраак көрдү, ошол жерге барып доо коюп, ушулардан жакшыраак даража талашабыз. Ушуларга караганда bizdi өзүңө жакыныраак ал дейбиз. Ya Rasulallah, biz senin акыр заманда келген, senden dinden alыс болгон заманда эптеп намаз кылган окугандарбыз. Аллахым, ya Rasulallah, bizdi өзүңө жакын ал дей тургандарбыз, бирок тилекке каршы булар кылгандын 10-дон бирин, 100-дөн бирин да кыла элекпиз. Bular kede üylönse, üylөнгөн күнү, вечер болгон күнү, алгачкы жолу никелешкен түнү, эрте менен багымдатка чыгат экен. Кечинде мен üylöndүм деп, бир жума үйдөн чыкпастан жатпайт экен. Же болбосо мен сапардан келдим, тойдон келдим, дискетекеден келдим дебейт экен. Биз кээде жана ат дауды сешек кошо дау дейт деп, каяктагы бир мусулманга таандык болбогон, эртең жаңы жылда бир канчасы мечитке келбейт, бир канчасы намазын окубайт, bir kançası bugün менен arkamda namaz okuğanı menen, жаңы жылда dosu menen, klasstaşı menen, gruppalaşı menen, atın öçkürörü aram susunduktardı içkenge çeyin barat. Ne üçün? Mına uşularga okşap, akiretten ümiti bolbogondugu üçün. Bular kerek bolsa üylөнгөн күнү, никелешкен түнү да багымдатты, жамаатты калтырбайт экен. Bizdikiler кайда мусулманга жарашпаган, мусулманга арам болгон, мусулманга тиешеси болбогон, майрамдарда, тойлордо, дискетекелерде намаз менен иши жок жүрөт.